Kaixo. Kaixo, venga, hasingo gare, bale? Egunon eta ongi etorri guztioi. Hasiera emango diogu komunikaldia 2016 ekitaldiari. Ekitaldiari hasiera emateko baina, lehenik eta behin entzungo ditugu Bixente Atzaren hitzak. Jakin badakizue, Bixente Atza dela Mondragon Unibertsitateko errektorea. Aurrera ba, Bixente. Eskerrik asko, onintza. Bueno, egunon denoi eta ongi etorria bai Mondragon Unibertsitatea eta bai Garaiara, bai? Bueno, hemen gaude berriz, 11. urtez jarraixan, hasiera emateko prest komunikaldiak izenarekin jaiotako jardunaldi. Hau da, niretzat lehenengo urtea, errektore moduan, baina 11 urte hauetan, badakit, gai asko garatu eta aztertu dituzuela jardunaldi hauetan, eta gogoeta ere bai, gogoeta asko izan dituzue hitzordu honetan. Guztietan, jardunaldi guztietan, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientziaren Fakultatea helburu nagusia oso garbia izan da. Mundu akademikoa eta mundu profesionala harremanetan jartzea. Hori da, jardunaldi honen helburua. Aurten 11. edizio honetako aukeratu dugun gaia ondorengoa da. Nola eman aterabidea egindako ikusentzunezko lanari. Eta gai honekin lortu nahi dugun helburua bikoitza da. Batetik, adierazi nahi dugu ikusentzunezko produktu bat amaitu eta gero, lana ez dela bukatu. Izan ere, beste hainbat lan abiatzen bai dira orduan. Produktu hori bukatuta gero besteak beste, banaketa, finanziazioa, publizitatea eta abar. Bestetik, hausnartu nahi dugu ikusentzunezkoen arloan dauden aterabide profesionalen gainean. Gaur, ikusentzunezko produktu amaitu ondoren abiatzen diren lanen eta arloen inguruan, hitz egingo digute ikusentzunezkoen bueltan diharduten eta gonbidatu ditugun 6 lagunek. 6 eukiko dugu gaur. Baina pozik esaneke, gaur gure artean ditugun 6 islaritatik 3 gure ikasle ohiak direla. Ikasle ohiak zaretela. 3. Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioko ikasleak. Eta pozgarria da, guretzat, ikustea gure ikasleek apustua egiten dutela, egiten duzuela, sormenaren eta ekintzaietasunaren alde. Esandakoen harira, aukera bikaina duzue gaur. Ikusentzunezko esparruan lanean dauden esperientzia pertsonalak entzuteko. Besten esperientziak oso baliagarriak izaten direlako bakoitzaren bidea egiteko, zuen bidea egiteko. Eskerrik asko, hortaz, ona etorri zareten guztioi eta espero dut jardunaldia denon probetxurako izatea. Ez nuke luzatu nahi, hizlariak eta hitzaldiak direlako gaurko protagonistak eta baitere ikasleak, baina ezin dut amaitu eskerrak eman barik. Lehenengo, fakultate honetako irakasle eta ikaslei. Eta gero, inguruko hainbat enpresei. ISEA, Euskaltel, Koprezi eta Ulma Fundazioa. Irakasle antolatzaileak direlako eta enpresak babesleak izan dialako. Besterik ez nire partez, hasi gaitezen komunikaldiarekin eta egunon pasa guztiok. Eskerrik asko. Mila esker, Bixente. Bueno, islarien testigantzekin hasi aurretik, komeniko litzateke gaur goixean jarraituko dugun estruktura ero eskema apurtxo bat azaltzea, bale? Bixentek esan moruen eta eskurrietan jasotzen den bezala, 6 profesionalen testigantza jasoko ditugu gaur, bale? Lehenik eta behin urte askotan lan munduan diharduten profesionalenak. Eta ondoren, ordu erdiko atsedena hartu eta gero,
gero 11etan aukiko atxedentxo bat, eta egongo daukera kafe bat hartzeko eta zerbait jateko, atxeden horren ondoren, lan munduen horren beste urte eraman esarren, fakultateko ikasle hoiak izandako profesionalenak. Hitzaldiak amaitzean zabalduko da galderak egiteko tartea, baina hori ja ordu batetan izango da. Entera orduko segurazki galderak egiten gabiz. Goizean jarraituko dugun eskema azalduta, gainetik bada ere, bi aipamen. Bata, lehenengo eta bigarren mailako ikasliendako, bakarrik. Jakin badakizue, atzo Gostinek ere bialdu hauen mezu bat, jardunaldira etorritako ikaslek kreditu erdia lortzeko aukera daukazue. Dana dela, horretarako, etortzeaz gain, gaiaren gaineko gogoeta labur bat egin beharko duzue. Ondo azalduta dago atzo Gostinek bialdutako mezuan. Asko jota horri alde batekoa, baina etortzearekin bakarrik ez da nahikoa. Etorri gehi gogoeta. Eta bigarrena, eta hau guztiondako, jardunaldian zehar jasotzen duzuen ideia ero hausnarketak, datu interesgarriak gusteko jakun zuek partekatzea sare sozialetan, eta komentatu Twitterrendako mesedez erabiltzeko komunikaldia izeneko komunikaldia traola. Hori aipatuta, eta guztiot ez naukela esan bieko, baina bai eskatuko zuetena da apur bat badanok lasai egotea, isilik egotea, zaiti benetan guretako lujo bada ekartia ona islari batzuk eta segundako horrelako jardunaldi bat gertatzea. Hori guztiak aipatuta, hasiera emango diogu islarien testigantzei. Lehen islaria Leire Pellaniz izango da. Leirek, 1989tik gaur egun arte, parte hartu izan du ikusentzunezko proiektu ugaritan. Produkzio buru, zein zuzendari laguntzaile bezala aritu izan da besteak beste ondorengo ikusentzunezkoetan. El metodo Arrieta, pelikula hoberenaren saria jaso zuen Donostiako zinemaldian 2013 urtean, eta Kolera, jaialdi ugaritan eman den laburmetraia. Hala nola, Austinen, Londresen, ero Sitxesen. Azkeneko 5 urtetan irakasle lanetan aritu da Larrotxene kulturretxean. Eskolak ematen ditu ikusentzunezko produkzioaren inguruan. Bestalde, Aritz Morenorekin batera sortu zuen Señor y Señora izeneko ekoiztetxea. Eta duela hilabete gutxi batzuk bukatu du El último verano izeneko luzemetraia. Bertan, egin ditu zuzendari, gidoilari eta ekoizle lanak. Gehiegi ez luzatze aldera, kurrikuluna luzea baita, aipatu nahi dut, gaur egun Tabakaleran egiten duela lan, eta Donostiako zinemaldiko departamentu teknikoaren arduraduna dela. Aipamen txiki bat, besteik ez, Leirek oso ondo ulertzen badau euskeraz ere, nahiago dau hitzaldia gazteleraz egitea, bale? Beraz, lehenengo hitzaldi hau gazteleraz izango da. Leire, zurea da hitza. Kaixo, aberrezakit. Bale. Egun onden hori, parkatu nire euskera ez da nahiko na konferentzia bat emoteko, baina, orduan barkaidazu da euskera erdera zengo dut. Buenos días a todos, un montón de gente, da un poco de miedo, pero me encanta que haya tanta gente y que tengáis interés. Os voy a contar un poquito, tengo poquito tiempo y voy a dividir la parte que me toca en 3 partes. La primera parte voy a hacer una exposición más clásica de lo que se supone que debe ser una búsqueda de financiación para un proyecto. Y luego voy a contaros 2 experiencias concretas desde nuestra productora. La primera es una película que está en desarrollo, que es un proyecto de ficción ya bastante complejo, con un presupuesto de 2 millones de euros, más o menos, que va a dirigir Aritz Moreno, que es mi socio. Y luego voy a terminar con mi propio proyecto, que es una película que se acaba de terminar, que se llama El último verano, enmarcado en el género de la no ficción. A mí me interesa mucho la hibridación a nivel audiovisual, me gusta la ficción, me gusta el documental, pero me siento más cómoda en sitios no tan claros y me muevo muy bien, creo que en sitios un poco complejos e indefinidos, tanto a niveles de financiación como creativos y de producción.
Entonces, bueno, os voy a contar un poquito cómo nace Señor y Señora y cuál es la razón de que nazca Señor y Señora. Y a partir de ahí, pues, encauzamos todo. Señor y Señora es una productora de momento pequeñita que nació en el 2013, fundada por Aritz Moreno y por mí, en un contexto de crisis en el que ambos llevábamos mucho tiempo trabajando en cine, en diferentes cosas. Yo, sobre todo, he estado trabajando muchísimos años como encargada del Departamento Técnico del Festival de San Sebastián y de otros festivales. Anteriormente había trabajado bastante en producción, en publicidad, en cine, hasta que llegó un momento en el que me deshinché, por decirlo de alguna manera. Para mí era muy complicado combinar el trabajo, la energía ingente que era necesario dedicarle a una producción audiovisual si no era algo que realmente me interesaba. Cuando haces, no sé si alguna ha tenido la oportunidad de trabajar en un largometraje como meritorio o como auxiliar en algunos departamentos, sabréis que las horas dedicadas y la energía dedicada es una barbaridad, ¿no? Y realmente yo creo que eso tiene que tener una repercusión directa en ti, ¿no? Que en un principio pueda ser que puedas aprender cosas, que puedas aprender a trabajar en equipo, puede haber muchas razones, pero yo creo que llega un momento en el que los proyectos en los que te embarcas tienen que gustarte, emocionarte, estimularte. Y si no lo hacen, pues yo creo que hay que ir a otra cosa, hay que buscar otros caminos, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Yo durante mucho tiempo decidí que yo no hacía el cine en el que me embarqué, que decidí no hacer ese cine en el que pues puntualmente era algo que me embarcaba, recibía un salario, pero para mí ya había sido suficiente. Y preferí trabajar en un contexto de festivales que me resultaba más alentador, porque también me nutría del cine de otros y bueno, me parecía algo más interesante. Hasta que, como os digo, en un momento de crisis en el que los festivales que dependen de las instituciones dejan de ser tantos como para poder darnos de comer durante todo el año. Eso en mi caso, y en el caso de Aritz, que llevaba mucho tiempo trabajando, haciendo cosas para él que le mantenían económicamente para poder vivir mientras trataba de sacar adelante sus proyectos más personales, también decae. En ese contexto, Aritz y yo hacemos su último proyecto como director, que es Cólera, y anteriormente otro trabajo muy pequeñito que se llama Bucle, con el que ganamos un montón de festivales y tenemos repercusión internacional. Nos damos cuenta de que realmente estamos haciendo nuestros proyectos deseados en un contexto amateur, entre comillas, y no le estamos sacando una rentabilidad profesional. Entonces decidimos unir nuestras fuerzas para sacar adelante proyectos que realmente tengan una repercusión económica en nuestras vidas, aunque no sea a corto plazo. Y en ese contexto emprendemos Señor y Señora, y con la idea de combinar pequeños trabajos profesionales con trabajos cinematográficos más grandes, y así pues empezar a comer de lo que nos gusta hacer. Entonces, esta es un poco la idea de Señor y Señora. En este contexto hay dos vías que se abren de forma muy natural, y es Aritz tiene una trayectoria donde, no sé si conocéis sus trabajos, Cólera, Bucle, Portal Mortal, Cotton Candy. Si tenéis la oportunidad de verlos, os podéis encontrar todos en nuestra web. Son cortometrajes mucho más complejos, de género, con mucha más producción. Y luego a mí me interesa mucho más una vía de producción que enmarcaría igual un poco con mi último trabajo que hice para otros, que fue el método Arrieta, que es algo elegido por mí porque me interesaba mucho el tema, porque me interesaba el género, el proyecto, y donde hay un cine que tampoco se enmarca prioritariamente, o sea, fundamentalmente con lo social, pero sí que tiene otra mirada, o bueno,
proyectos más pequeñitos. Ahora mismo a mí me interesa una línea de producción hecho por mujeres. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, porque yo creo que las mujeres tenemos que dirigir, tenemos que me parece muy bien que produzcamos, pero creo que tenemos que dar un paso adelante, tenemos cosas que decir y ya es hora de que nos produzcan ellos a nosotras. Yo creo que tenemos que jugar un poco, ya llega un momento en el que yo también quiero que me produzcan a mí. Y veo en Euskadi, en muchos dúos, mujer-hombre, en los que la mujer es la que produce y el hombre es el que dirige. Y estoy segura de que en muchos casos la mujer tiene tanto talento para dirigir como el hombre. Por lo tanto, chicas, pongámonos las pilas y dirijamos también, o pongámonos delante y comuniquemos lo que nosotros queremos desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista. Bueno, voy a ir un poco al grano porque si no veo que se me va el tiempo. Y me puedes poner... voy a hacer una primera... análisis de cómo enfrentaríamos una financiación de un proyecto que ya tenemos y qué partes tenemos que tener en cuenta y qué vías de financiación podríamos tener. Bueno, fundamentalmente lo primero, creo que tenéis que tener un proyecto que os emocione y que os guste. O sea, no os embarquéis en sacar adelante un proyecto que no os salga del corazón. El cine no es un fin en sí mismo. El cine es un medio para que nosotros nos comuniquemos. O sea, y yo no digo que el fin en sí mismo no sea ganar dinero. Para algunos puede ser ganar dinero y creo que generar un tejido industrial es súper importante, pero no os olvidéis del contenido, nunca. O sea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar adelante proyectos. Esos proyectos, lo ideal sería que aunaran generar, o por lo menos recuperar el dinero invertido, y si podemos generar más dinero para hacer el siguiente proyecto y para generar un tejido empresarial ideal, pero desde mi punto de vista lo importante es tener algo que decir. Porque si no, va a llegar un día que nos levantemos de la cama y no tengamos ganas de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, hagamos cosas que nos salgan del corazón y que queramos contar de verdad. Si no tengamos nada que contar, busquemos a alguien a quien ayudar que tenga de verdad algo que contar. ¿Vale? No contemos cosas vacías, no busquemos cosas que no tengan nada en el interior. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, sí, yo lo tengo delante, perdón. Una vez dicho esto, vamos a buscar cuáles son las vías clásicas de financiación. Todas y cada una de las vías que voy a hablar de ellas son necesarias y son sumables, y nuestro objetivo es conseguirlas todas y cada una. La primera de la que hablo es coproducción, que en realidad esta es una que puede ser o no, y bueno, depende del proyecto que tengáis, de la magnitud y de las características del proyecto. En mi caso, uno de los proyectos que tenemos entre manos, de los proyectos que tenemos entre manos, pero solo voy a hablar tenemos 3, 2 son coproducción y 1 no es coproducción, pero sí voy a hablar de 2, uno que sí y otro que no. Entonces, pues una coproducción, pues depende del proyecto que tengáis. Pues si tenéis un proyecto que se desarrolla solo en Euskadi y es pequeñito, igual no os hace falta. Pero si es un proyecto que, por ejemplo, vais a rodar una parte en Madrid o en otros sitios de Europa o lo que sea, pues a lo mejor es conveniente, o incluso por la magnitud del proyecto. Si tenéis un proyecto cuyo presupuesto son 100.000 euros, pues probablemente podéis sacar la financiación por vosotros mismos. Pero si ya tenéis un proyecto de 2 millones de euros y es vuestro primer proyecto, vuestro segundo proyecto o vuestro primer proyecto de fricción, como es en nuestro caso, es ideal buscar a un coproductor. Un coproductor que tenga más experiencia que tú y un productor que probablemente haya sacado ayudas desde televisiones y pueda complementar la ayuda que nosotros podemos sacar desde el gobierno vasco, por ejemplo. Luego, las ayudas de subvenciones, que entiendo que conocéis todos, luego entraremos más adelante, que son las institucionales. En nuestro caso, fundamentalmente podríamos sacar la ayuda del gobierno vasco y la complementaríamos con la ayuda del ICA. Préstamos o créditos. Pues a pesar de conseguir coproductores y conseguir subvenciones
y en el caso de que consiguiéramos ventas o preventas a televisiones también, no se nos va a conceder el dinero íntegro. Aunque se nos haya concedido un 25% de nuestro presupuesto de financiación a través del Gobierno vasco, otro 25%, por ejemplo, a través de ETV, y otro 25% a través del ICA, y otro 25% a través de Televisión Española, no nos van a dar el dinero de arranque. Vamos a necesitar pedir préstamos. Entonces, bueno, tener en cuenta que esos préstamos también generan intereses y que, bueno, pues tendremos que gestionarlos. Patrocinadores o sponsors. Bueno, en mi caso tengo pocas experiencias positivas de patrocinadores y sponsors reales que realmente nos den una ayuda real. Un sponsor puede ser algo viable, es decir, pues vas a rodar en un sitio, necesitas una habitación de hotel y haces una gestión de trueque. Desde eso hasta conseguir que nos den el agua o los pastelitos del catering, pero no me parece algo realmente que ayude realmente en un plan de financiación. Yo no lo tendría en cuenta en un plan de financiación. Son cosas que una vez ya de tener toda la financiación hecha, podríamos rellenar ciertos huequitos. Sería ideal en cualquier caso conseguir un distribuidor de antemano, aunque es muy complicado. Es más fácil si ya tenemos un proyecto muy grande o tenemos una película ya de ficción. En un caso de un cortometraje, de un documental, es más fácil encontrar un distribuidor una vez terminado el proyecto, a no ser que ya tengamos un bagaje como productora muy potente. Y entonces, bueno, pues ya hayamos hecho previos contactos con gente que sepa de nuestro trabajo, sepa cómo vamos a funcionar y se meta de antemano, pero es bastante complicado. Preventa a televisiones públicas o privadas, fundamental. En cualquier caso, intentar hacerlo a priori, intentar entrar en la comisión de TV o de Televisión Española. Y en el caso de tener ficciones de otras características más comerciales, intentar ir con las televisiones privadas. Puede funcionar y son complementables. Y luego, una vez de tener hecha la peli, veis que pongo en el 9 venta y alquiler de vídeo con interrogación. Obviamente es una fórmula bastante obsoleta. En nuestro caso y en mi caso de mi peli que está a punto de salir, yo creo que ni siquiera la vamos a utilizar. Ahora mismo no lo tengo muy claro. Vamos a ir viendo, iremos funcionando, pero yo entiendo que una vía de financiación o con la que podemos contar en la amortización es más interesante siempre el internet o ponerlo en plataformas de streaming como Filmin y estas cosas. Entonces, estas son las principales vías de financiación. Y para mí las más reseñables y donde tenéis que, yo creo que empezar a trabajar, y van a ser la primera pata y serían las primeras que os darían la oportunidad de conseguir las demás, porque abogan de alguna manera ahora mismo por un cine que está emergiendo. No hace falta que tengas un bagaje como productora importante para que te puedan dar. La calidad de vuestro proyecto y una financiación coherente debería de ser suficiente para poder acceder a ellas. Y entonces tenéis diferentes y son combinables, y de hecho debieran de ser complementadas unas con otras para poder conseguir una detrás de otra. Y entonces yo creo que lo ideal sería empezar por el Gobierno vasco. Si vuestro proyecto es un cortometraje, tenéis una ayuda a producción de corto y ya está. Esa ayuda podría ser combinable con dos ayudas que tiene el ICA. La primera ayuda sería a corto a producción y la segunda es a corto realizado. Vale, en total podríais conseguir, sumando todas las subvenciones, un 80% del presupuesto total. Eso quiere decir que vosotros, de inversión privada, solo tendríais que conseguir un 20%, lo cual es maravilloso. Si tenéis un corto de 10.000 euros, tenéis que poner
10.000, 2.000. Creo que es algo asequible y que se puede conseguir. Si tenéis de 20.000, 4.000. Bueno, que podéis complementar con otras fórmulas de financiación, como ya hablaremos luego, crowdfunding, o incluso trabajar en verano en unas piscinas y conseguir la pasta. O sea, hay muchas fórmulas que yo las he hecho. Entonces, luego, a la hora de realizar un largometraje ya tenemos muchas más vías. Entonces, si tenemos un largo, intentaríamos ir al gobierno vasco y sacar una ayuda a guión. Las ayudas de guión son estándar, dan 14 al año y son de 14.000 euros. Sería para mantener a un guionista mileurista durante un año. Bueno, está bien, es un primer comienzo. Lo bueno que tiene conseguir todas las subvenciones es que si consigues la primera, tienes puntos para conseguir la segunda. Entonces, cada vez te pones mucho más adelante respecto a los demás. Es decir, si tú tienes un proyecto maravilloso, pero vas directamente al largometraje a producción al gobierno vasco, tienes muchas menos oportunidades que el que ha sacado guión y el que ha sacado desarrollo. Por lo tanto, no solo es importante sacar la ayuda para tener dinero para seguir adelante, es importante sacar la ayuda para posicionarte de cara a la ayuda gorda, que es la de producción. Entonces, lo ideal sería sacar guión, al año siguiente presentarnos a desarrollo y al año siguiente intentar ir al largometraje. En largometraje tenemos 3 opciones diferentes. Te puedes presentar, si haces documental, tienes una ayuda específica para documental de creación, una ayuda específica para animación en el caso de que tu largometraje sea de animación y una ayuda específica en caso de que tu largometraje sea ficción. Bueno, entonces, complementaríamos esas ayudas con las ayudas del ICA. Las ayudas del ICA, ahora mismo hay 3 tipos de ayudas para largometraje. El largometraje a priori, de hecho, bueno, mañana, si estáis interesados, creo que mañana el ICA va a explicar en streaming en qué consiste la nueva ley del cine, que dista bastante de la anterior. No me puedo extender en eso porque es muy complicado, pero mañana, si os interesa, en streaming harán una lectura y una explicación bastante interesante de cómo cambia y cuál es la ley de ahora, pero os explico que tenéis una opción de largometraje a priori, que son largometrajes de hasta 1.800.000 euros, largometraje a posteriori en el que ya hemos hecho el gasto y nos podemos presentar con el gasto justificado, y una ayuda nueva que me parece súper interesante, que es para nuevos directores o proyectos complejos y culturales o experimentales de hasta 300.000 euros, donde en vez de, no os he dicho antes, cada una de estas ayudas como mucho te dan el 50% de lo que tú vas a producir, en este caso te podría dar hasta un 70%. En cortometrajes te pueden dar hasta un 80%, pero en largos solo hasta el 50%. Pero en el caso de nuevos realizadores hasta 300.000 euros podríamos sacar hasta el 70%, lo cual es una noticia maravillosa. Porque yo, por ejemplo, en nuestra productora, una de las vías de financiación son productos pequeñitos, mucho más asequibles, que no requieran prácticamente de coproductores, que los saquemos nosotros y que estén un poco en esa línea. Ayudar a primeros realizadores y fundamentalmente a realizadoras. Lo siento, chicos, si tenéis un buen proyecto también os podemos ayudar, ¿eh? Pero bueno, de alguna manera también queremos ayudar a que las chicas produzcan pelis. Entonces, bueno, un poco esas serían las ayudas a las que podríais acceder. Y luego, en general, para mí es súper importante que sepáis que una vez que tenéis un proyecto en la cabeza, es muy importante cómo enseñéis ese proyecto. Y para eso lo primero que tenéis que hacer es un dossier. Un dossier, paquete o como queráis llamarlo. Ese dossier tiene que rezumar vuestro proyecto por todos los poros, o sea, tiene que ser estéticamente lo que vosotros queréis hacer. La persona que lea ese dossier tiene que ver vuestra peli. Eso es fundamental. Entonces, tiene que tener cosas clásicas como el guión, una sinopsis del guión, una propuesta estética del director, que relacione el contenido
con la forma de lo que vais a presentar. Eso hay que currárselo, o sea, hay que hacer las cosas muy bien. Para mí es donde, ahí es una cosa que igual la gente no le da mucha importancia, pero para mí es donde os estáis ganando a la persona que está leyendo vuestro dossier. Tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis contar y cómo lo queréis contar. Y tenéis que ser los mejores que vais a contar lo que vais a contar. Tenéis que estar apasionados, por eso os decía, os tiene que flipar lo que vais a contar. ¿Vale? Y tiene que haber, desde ahí se tiene que gestar, se tiene que ver, luego os voy a enseñar un par de cosas para que veáis realmente de lo que os estoy hablando. Luego estaría muy bien acompañarlo por una ficha de los técnicos principales, las personas que van a asumir la jefatura de los departamentos técnicos, ficha artística de los protagonistas, si hay un casting previo sería maravilloso, si hay localizaciones, cualquier cosa que ayude a ver la peli es fundamental. Además de eso, es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestro cronograma, es decir, cuándo sería ideal empezar a rodar, cuánto tiempo de rodaje necesitamos, porque eso también nos va a permitir hacer un presupuesto, dónde vamos a rodar, tener un presupuesto y un plan de financiación. Luego, bueno, cositas como comprobantes que acrediten que nosotros somos solventes, CV de nuestra productora, donde indiquemos cuáles son nuestros proyectos anteriores, qué premios hemos ganado, si hemos sido seleccionados en festivales, todas esas cosas ayudan. Bueno, y carta de intenciones de un distribuidor si tenéis, pero bueno, esas cosas ya no son tan importantes. Entonces, bueno, herramientas que creo que son imprescindibles a la hora de hacer un dossier, o sea, a la hora de empezar a financiar, es este dossier del que os hablaba, una versión pequeña del dossier para llegar a, por ejemplo, sois una productora pequeñita, pero tenéis un proyecto muy gordo. Queréis hacer una peli, pues como nosotros, de 2 millones de euros. Entonces, ¿qué hacéis? Pues bueno, hacéis, por ejemplo, un lookbook, que ahora os voy a explicar lo que es. Y otra cosa es preparar pequeños pitchings. Un pitching es una pequeña presentación de vuestro proyecto que tenéis que tener súper interiorizada para que en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona le podáis abordar en caso de creéis que puede aportar algo a vuestro proyecto, desde que sea un distribuidor, un productor, un actor, cualquiera que sea susceptible de participar en nuestro proyecto y pueda generar un valor añadido, ¿no? Un teaser también es algo interesante. Un teaser, no sé si sabéis lo que es un tráiler antes del tráiler. O sea, es algo que grabáis como si tuvieseis ya hecha la peli, pero en realidad no la tenéis. O sea, hacéis partes y bueno, se me queda un poco corto el tiempo, no sé cómo voy. Me quedan 10 minutos, esto es un horror. Bueno, voy a presentaros 4 minutos cada cosa o 3 minutos cada cosa. A ver cómo cierro esto y voy yo al otro. Vale, a ver. Material, dosieres. Bueno, os voy a enseñar un lookbook. Lo primero, para que veáis. Bueno, esto es un lookbook, es una especie de dossier muy pequeñito en el que esto es una presentación, portada, mínima carta de intenciones del director. Pasamos a un casting. Esto parece mentira, pero es verdad. Esto no es un lookbook de bromas, es un lookbook de verdad y que no ha salido, pero es de verdad. Una carta explicativa donde explicamos a qué se parece, dónde estamos, cuáles son las referencias visuales de la peli. Y luego unas referencias visuales. Vale, esto es un mini dossier al final. Vale. A ver. Y luego esto es un dossier. Este es el dossier, por ejemplo, que presentamos de nuestra peli que se llama Ventajas de viajar en tren, al ICA o al Gobierno vasco. Esto ha sacado ayuda a desarrollo este año en el Gobierno vasco. Y cuando os digo que vuestro dossier tiene que representar la peli, es súper importante. Tú ves esto y esto es nuestra peli. Es una peli que leí el texto, es una peli muy pop, es una peli bastante friki, pero a la vez es una peli con mucha chicha y mucho contenido.
Entonces ya, como veis, desde el dossier ya se ve muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Les damos importancia también a los responsables de los departamentos técnicos. Bueno, pues esto es un poco de lo que os hablaba. Este es otro dossier, por ejemplo, esto nos dieron el año pasado desarrollo y esto es la justificación de desarrollo de este año, que es un poco la línea también. Veis un poco que jugamos un poco a eso. Y bueno, así como experiencia voy a intentar contarlo súper rápido. Nosotros acabo de terminar una peli, es una peli que se llama El último verano. Es una película que está en el género de la no ficción y en la que yo no tenía ninguna intención en dirigir una peli, pero se me puso delante. Fue algo así. Entonces, yo durante 17 años llevo trabajando en el Festival de San Sebastián como responsable del departamento técnico. He asumido el tránsito que ha habido entre el cine analógico, 35 milímetros, las pelis que habéis visto, el celuloide que habéis visto toda la vida, hasta hace 4 años o 5 años las películas todavía se proyectaban así, pero ha habido un tránsito hacia el cine digital que ha sido un tránsito industrial muy complejo que, bueno, pues que nos ha obligado a adaptarnos, a replantear muchas cosas, y en ese contexto pues yo he visto también pues como hay mucha gente que se ha quedado fuera y me parecía que de alguna manera tenía como el deber de recoger este fin de una era sin mucho romanticismo, pero también pues como una mirada particular que solo la podía tener yo, que me había comido todo ese proceso, ¿no? Entonces una historia que empieza como un corto, consigo subvención del ICA cortometraje a producción. Empezamos a rodar en el 2013 porque se suponía que era el último verano en el que se iba a poder proyectar en 35 milímetros porque había un apagón analógico programado para septiembre de 2013, pero resulta que al final se dilata la historia y se extiende hasta 2014. Y además durante el 2013, rodando, nos damos cuenta de que esto podría ser algo más gordo. En cualquier caso, acabamos el corto, calificamos el cortometraje, nos presentamos a corto realizado con la justificación de costes hecha y nos dan ayuda a corto realizado. Combinamos las dos ayudas y en el 2014 seguimos rodando con nuestro dinero y al final hacemos una versión más extendida de este cortometraje y acabamos teniendo una peli. Que curiosamente ahora mismo, creo que hoy se puede decir, se estrena en el Festival de Montevideo, compitiendo en nuevos directores y en otra subsección que se llama Ojo con el cine. Y no lo puedo decir porque no puedo decir los nombres, pero va a 2 festivales internacionales muy importantes. Uno en abril y en julio compite en sección oficial documental en un festival de clase A, que tampoco puedo decir porque no me dejan. O sea que una cosa que ha costado 20.000 euros, al final está teniendo mucha más repercusión que otras pelis muchísimo más caras. Obviamente esto no es la forma de hacer, porque cuando digo que se hizo como un corto y la gente no ha cobrado, espero recaudar dinero a posteriori y poder pagar a la gente. Por otro lado, hemos podido terminar la película con la inestimable ayuda de REC Estudio Gravaqueta, que han entrado como coproductores para hacer la postproducción. Entonces, bueno, yo lo que os animo es a que empecéis vuestros proyectos, os animéis. A veces las cosas se van gestando de forma muy orgánica y muy natural. Ir a intentar combinar la humildad y la ambición. Creo que es importante ser humilde, pero también es muy importante ser muy ambicioso. No os penséis que los demás pueden hacer cosas que vosotros no podéis hacer. Si queréis, podéis hacer.
ir poquito a poquito. No os embarquéis en proyectos demasiado grandes desde el principio. Ir subiendo montañas más pequeñas, ir cogiendo seguridad, ir adelante, pero no cejéis en vuestros intentos. Es que no sé si puedo hablar del otro, es que no puedo hablar. Es que yo creo que ya has contado muchas cosas interesantes. Sí. Espero que hayan apuntado bien los alumnos. Es que ricasco, Leire. Qué pena. Gero, gogoratu ordu batetan egongo dala galderak egiteko tanda bat, eta orduan, sortu bajatue Leireri zerbait galdetzeko, gero bukaeran guztioi batera galdetuko zau, bale? Bueno, gure bigarren islaria gaur Usoa Orribieta Bilbotarra da. Usoa Euskal Filologian lizentziatu zen 1985ean, eta ikasketak bukatu eta segiruan sinema teknikari lanak egin zituen 100 metro, 16garrenean aidanez, eta zergatik Pampos filmetan besteak beste. Geroago, jardun zuen beste hainbat film luzetako skript edo zuzendari laguntzaile lanetan. Ala nola ondorengoetan. La madre muerta, Cuestión de suerte, Carretera y manta, El caballero Don Quijote eta Kutsidazu bidea Isabel. 1982 urtean, zine aretoak kudeatzeko enpresa sortu zuen. Ordutik, arduratzen da Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat aretoetako zine programazioaz. Adibidez, Aretxabaletako, Lazkaoko, Hernaniko eta Zarauzko programazioaz. Oraingo honetan ere, nahi beste luzatzeko aukera izango nuke, Usoaren ibilbide profesionala aberatsa baita. Dena den, ez dizuet datu gehiago emango eta hoberena izango da Usoaren testigatzekin lehenbailen astea. Usoa, zurea da hitza. Eskerrik asko. Egun on guztioi, barkatu nerea hotza, katarro pixka batekin nahota. Ongi, nik gaurkoan kontatzeran atorrena da, nire ibilbide profesionalean, hasi nintzen rodajetan, hasi nintzen olako proiektuetan, zuek hemendik aurrera eramango dituzuen proiektuetan, eta bukatu dut industriaren beste muturrean. Eta ibilbide horretan, esperientziak esaten dit, importantea dela, oso importantea dela, zuek, hasieratikan industria hau zer den, eta industria hau nola mugitzen den ezagutzea. Ez bakarrik, hasiera batean ilusio handiz sorkuntza lanetan sartzen gara, eta generalean baztertu, ahaztu edo ezezaguna egiten den industria kontu hori hor bazter batean geratzen da. Neri onera etortzeko proposamena egin zidatenean eta hitzaldiaren izenburua nola bideratu lanak. Lehendabizi burura etortzen zaidana da nola da zer da bideratu behar duguna. Zer egin behar dugu, zer dakazue zuek buruan, edo talde lan horretan, zer da egin nahi duzuena. Zer hori garbi dagoenean, bigarren galdera da nora egin behar dugun proiektu hori, egin behar dugun laburmetrai hori, egin behar dugun dokumentu hori, dokumentala, danadalakoa, nora. Eta nora hori da, nora bideratzen dugu hori, pantaila handi batera, telebista batera, nora bideratzen dugu. Eta horrek ematen dizkigu pista handiak. Eta gero azkenik etorriko da nola hori. Pelikula bat egin nahi baldin badugu, eta nahi duguna da pantaila handi horretan gure lan hori ikustea, zinera bideratzen dugu lan hori. Baina ikusentzunezko mundua zabalagoa da, ez da bakarrikan estrenaldi bat, pelikula baten estrenaldian, gauza gehiago daude. Eta zorionez, zuek baliabideak dauzkazue. Aldaketa digitalak errestu egin ditu
sorkuntza lanak, nabarmen. Baina nabarmen. Orain dela 10-15 urte laburmetrai bat egiteko, guk geneukan arazorik larriena zan, nola topatu 35 milimetroko negatiboa. Alde batetik, garestia zan, ez geneukan. Momentu honetan digitalizazioak errestu egin du nabarmen kontua. Orduan, pixkate bidetik joan naiz. Baina, zine kontuetan, orduan, bideratu nahi baldin badugu lana zinera, pantaila hundira, estrenaldi batera, nik, desde luego, gomendatzen dizuet, industria kontutan hartzea. Industria zer den, kontutan hartzea. Zeren sorkuntza lanak, eramaten ditu, indar gehienak. Baina behin eginda dukaguna zer egiten dugu horrekin. Pentsatzen dut galdera hori, zuek, behin eginda dukazuen lan hori, nola bideratzen duzue hori. Hor oso importantea da ekoizlea. Ekoizlea da elementu fundamental bat. Sorkuntza lanetik horrek industriarekin harremanak dituenak. Sartuko duena, salduko duena, azkenean produktu hori. Exhibizioari dagokionez, merkatuan, gaur egun, 4-5 enpresa, estatu batuetako enpresa handi multinazionalak daukate merkatua erabat kontrolatuta esango nuke, bai? Eta banatzaile gutxi batzuk ari dira Europako zinema eta guk Euskal Herrian edo Estaduan egiten den zinema hori banatzen. Zailtasunak handiak dira, material hori, pelikula horiek sartzeko. Egiten ditugun, kokatzen baldin bagara guk gaur egun hemen Euskal Herrian egiten ari diren pelikulak kontutan hartzen baldin baditugu, zailtasuna handiak dauzkagu Euskal Herritik ateratzeko. Hori, realidadea horrela da. Zinemaldiaren eskutik, zinemaldiak egiten duena da, lan handi bat egiten du, eta egiten duena da, material guzti hori, pelikula guzti horiek batez ere, garai horretan estrenatzen dira, eta gero zine aretoetara pasatzen dira. Gero, urtean zehar, apenas daukagu bertan ekoiztutako materiala. Ezagutu behar duzue, legeak agintzen du, aretoetan gutxieneko Europar pelikula batzuk eman behar direla, zine aretoetan. Eta hori da modua egiten ditugun ekoizpenak, egiten ditugun pelikulak, zine aretotan estrenatu ahal izateko. Jaurlaritzak gaur egun, nire ustez politika zuzen bat ere bultzatuz, ari da bertan ekoiztutako pelikulak eta europear pelikulak bultzatuz. Eta exhibizio mailan kopuruak apurka handitzen doaz. Legeak agintzen baldin badu, saletan laurden bat material pelikula europeoak izan behar direla, beste laguntza hauen bitartez, bagoaz ja herena konsolidatzen. Horrek esan nahi duguna da, merkatuan badagoela, edo, bai, leku bat egindako ekoizpen horiek, egindako pelikula horiek merkaturatzeko. Atzera egingo dut berriro, eta da, esan dut leheno, importantea dela zuek ezagutzea industriak nola funtzionatzen duen. Ze geratzen baldin bazarete, bakarrik sormen
sormenaren mundu horretan, bai, gero pelikula geratzen dira hor umezurtz. Batzuk zuzendaritzara dedikatuko zarete, beste batzuk ekoizpenera, beste batzuk lan teknikoak egingo dituzue, bai? Baina, orduan, industria bere osotasun horretan ezagutzea eta interesa aukitzea hori nola den ezagutzeko oso importantea da, etorkizun batean egindako lanak merkaturatzeko. Eta merkaturatze esaten danean batzuetan, eta batez ere bat gazteago danean, atzera bezala egiten du, bai? Ze buru belarri sartuta zaudete sormenean. Baina egindako guzti horrek bide bat topatu behar du pantailara iristeko. Bestela, sormen guzti hori, indar guzti horiek, geratzen dira askotan estrenatu gabe. Orduan, bueno, gauzak dauka gauzak bere denbora, bere momentua, eta bueno, ez dakit, nik animatzen dituztet behintzat, industriaren analisi bat egitera, gauza bakoitza zer dan, eta erabakitzen duzuena, hau da, hartzen duzuen bidea, bai zuzendaritzaletik, bai argazkilaritzaldetik, bai, horrek ze proiekzio daukan industria. Eta bizio edo ikusmen global bat izatea. Egiten dituzuen gauzak urtero, bueno, beste modu batean esan da. Urtero agertzen dira sorpresak estrenaldietan. Bai? Orduan, guk dauzkagu programatzerakoan, adibidez, nola programatzen da zine bat? Dauzkagu urtean zehar, daukagu egutegi bat. Badakigu pelikulak ze datetan estrenatuko diren, badaukagu pelikula horren inguruko informazioa, fitxa teknikoak, pasatzen dizkigute aurrerapenak, bai teaserrak, edo bai trailerrak, edo beste mota bateko informazioa ere izaten dugu, eta urtean zehar, data jakin batzuetan estrenaldia gertatzen dira, bai? Eta gauza batzuk nahiko previsibleak izaten dira. Ikusten ditugu marketing handiarekin datozen pelikulak, bai? Indar gutxiarok egin datozenak, baina beti urtero daude sorpresak. Eta sorpresa horiek izaten dira gainetik izaten dira pelikula txikiak. Bai? Agian medio handirik gabe eginda daudenak. Baina hor agertzen dira, eta hor kokatzen dira, eta estrenatzen dira, eta ikusleen gustokoak dira. Eta horrekin esan nahi detena da, zailtasunak zailtasun, proiektuak ateratzen dirala. Eta hori mezu positibo modura esan nahi dut. Zeuen buruan konfiantza izan da, eta proiektu batetan sinisten balima dezue, naiz eta baliabideak ez izan oso handiak, proiektuak ateratzen dira. Beraz, lehen esan dudan bezala, digitalizazioak errestu egin du neurri handi batean, aukerak ematen ditu egiteko. Eta zentzu horretan, gomendioa da saiatzea egin, ze proiektuak batzuk ez dira aterako, baina beste batzuk aurrera ateratzen dira. Eta sorpresak beti daude. Beti. Naiz eta maigainean ikusten duzun zeratan beti agertzen dira, urtero. Beste kontu bat da, beste kontu bat aipatu nahiko nukeena da,
ikuslegoaren egoera edo zinearen egoera gaur egun, bai? Ikusle aretora sartzen diren, bai? Zine aretora sartzen diren ikusle kopurua jetxi eginda nabarmen. Eta oraindik ez dugu lurra jo. Jetxi eginda, jeisten ari da. Bai? Identifikatuta daukagu arazo handi bat, eta da gazte jendea ez dala zine aretoetara sartzen. Zuek, zuen edadekoak, ez zarete sartzen zine aretoetara. Oso gutxi sartzen zarete. Desagertu eginda zinetik, hau da, salatik desagertu eginda, esango nukenik, 16 urtetatik 30-35 urte bitarte gori desagertu eginda. Eta hor, arazo handi badago. Bai? Zinea ez da konsumitzen pantaila handian, edo ez duzue konsumitzen pantaila handian. Orduan, egun dugun ikuslegoaren perfila da 35 urtetik gorakoak. Eta media, egon daiteke 50 urtetan. Hori da, egun dugun egoera. Claro, zuk merkaturatu nahi baldin baduzu pelikula bat, eta horregatik esaten nuen hasieratik da, zer da egin behar duguna, nora, eta gainera da, norentzako. Norentzako egiten dugu pelikula hori. Ze zine aretoetara dijoan media hori 50 urte baldin badauzka, pelikula horrek kontatzen duena, lotura zuzena dauka horrekin. Ze gertatzen ari da, bueno, interpretazio diferenteak egon daitezke horretan, nerea da zinea konsumitzen dela. Beste pantaila batzuetan, beste leku batzuetan, aparato txikietan, tabletetan, telebistetan, eta bar, bai? Eta zinea, eta horrek, bai, faktore horrek, eraldatzen ari da zinea erabat. Orduan, orain arte ezagutu dugun estreno pelikula handi horiek mugatu egingo dira urtean zehar, datozen etorkizun hurbil batean, mugatuko dira asko. Pelikula handi horiek gutxitu egingo dira, seguruen, urtean zehar, eta ikusentzunezko produkzio ekoizpen asko bideratuko dira beste plataforma, beste medio batzuetan ikusteko. Beraz, narratiboki ere hor aldaketa bat ja badago. Nik esango nuke eraldaketa badagoela oso garrantzitsua. Pentsatzen dut zuek ja dagoeneko hori ere aztertuta daukazuela, baino zinea neurri handi batean, edo zinearen narratiba hori trasladatu da telebistara. Bai? Eta telebista jasotzen ari da, bai? Zineak dauzkan balio handi batzuk. Eta zentzu horretan, telebistaren kalidadea hori gora egin du. Hori ikusten dugu serietan, batez ere, orain dela gutxi arte, ikusten genituen serieak, ziran, plato baten egindako serieak, 4 kamara batera grabatzen, eta planoak, ezta? Serie planoak. Hori ez da gauza zahar bat, hori ez da Buster Keaton, hori da atzo egindako gauza bat. Hori desagertu da, eta orain fikzioaren egitura, zinetik datorrena da. Eta telebistan sartu da. Hori gauza positiboa da, ez da gauza negatibo bat. Beraz, ikusentzunezkoa ofizio aldetik, profesio aldetik be hor dago, ez dago bakarrikan pelikula honditan. Batzutan, edo behintzat gure belaunaldiari gertatu izan zaiona izan da,
nolabait itxutu egin garela beti pantaila handiarekin, bai? Eta beste bide batzuk ez dira jorratu, ez dira egin. Nik uste zuek daukazuela beste espektatiba bat, oso diferentea. Zinea hor egongo da, ez dakigu oso ondo nola, ez dakigu. Ze gauza bat dira festivalak, zinemaldiak, bai? Horrek oso importanteak dira, egon behar dute, prestigioa ematen dute, lagundu egiten dute, baina guzti horrek izan behar du gero beste islada komertzial bat. Bestela, industria hori espaldin badago, sorkuntzan lan egitea ezinezkoa izango da. Eta biak uztartuta behar dute izan. Eta bere papela jokatzen dute zinemaldiak eta bar, baina gero pelikula horiek estrenatu egin behar dira, pelikula horiek ikusleak izan behar dituzte, sarrerak ordaindu behar dira. Hor arazo handi bat daukagu, dana gratis, dana doakoa izate horretan, arazo handi bat daukagu, ze bestela nundi biziko zarete. Hor, kontraesan handi batean gaude. Jeisten balima ditugu guztiok pelikulak, inok espaldi badu ordaindu nahi horregatik, nola bideratuko ditugu finantziazio planak, nola gaur egun dakizuen bezala zailtasun handiak daude finantziazio plan bat eraikitzeko, proiektu bat, nahiz eta proiektu hori izan objektiboki izan oso proiektu bideragarri bat, proiektu on bat, proiektu solvente bat, baina nola egiten dugu hori dana, bai, ekonomikoki hori albideratzeko. Zailtasunak dauzkagu, zailtasuna handiak. Orduan, ikusle gora noa berriro. Egoera kritikoa dela, nik uste dut egoera nahiko kaskar baten gaude. Egoera kaskar baten gaude. Aretoetan ez daukagulako publikorik. Baina hor beste alde batetik deskubritu du izan duguna da gauza bat. Eta da, oraindik ere aretoetara dijoan jendea, dijoazen ikusleak, oso sinema zaleak dira. Oso zaletuak dira. Eta orduan, publiko horrek onartzen du, fidela da, alde batetik fidela da, eta onartzen ditu proposamen diferenteak. Hau da, ez dago hain lotuta zine komertzial horrekin, ez, beste proposamen batzuk, karteldegi horretan beste proposamen batzuk sartzen baldin badira, oso gustora jasotzen ditu. Eta hori zaletasunetik dator. Hau da, ikusle gutxiago dauzkagu, kopurua txikiagoa da, baino aldian kalidadea, ikusle horiek ikusi nahi dutena, erdera esaten bezala se dejan querer, errazago dira hainbat gauzak sartzeko. Eta erreztasun horretan, gauza berriak, proposamen berriak, ateak zabaltzen dizkio. Orduan, egoera ez da erabat beltza, ez da oso ona, eta ez dakit nola bilen denboraz, baina bukatzear, realidade horren aurrean gaude, hau da, egiten duzuena, nora bideratu nahi duzue, zer da egin nahi duzuena, zinea bakarrik ez dira estrenaldiak, hainbat gauza daude hor, ikusentzunezko munduan, aukera onak ematen dituenak, sorpresak beti daudela, beraz, gomendioa da, egin, sortu, ze halako baten gauzak atera egiten dira. Eta bukatzeko, zinera joan, bai. Ez da ingarestia,
eta pena merezi du egindako gauzak kontutan izan, hemen egiten ditugun ekoizpenak, geuk konsumitzen ez baldin baditugu, ez daukagu etorkizunik. Zailtasunak, lehen esan bezala, zailtasunak dauzkagu guk egindakoak kanporatzeko, estaduan kanporatzeko egindako ekoizpenak zailtasunak dauzkagu. Guk izan behar gara aurrenekoak, horreri bultzada bat eman behar diogunak. Eta orduan, gauza hauek askotan modak ere badire izaten dira. Orduan, azten bali mazarete gehiago zinera joaten, nik uste dut danon onerako izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Isoa. Bueno, gure gaurko hirugarren hizlaria Iñaki Gomez Donostiarra da. Aipatu beharra daukat aurrekoetan bezalaxe, saia egin zaidala ekartzea Iñakiren kurrikuluna 2 edo 3 parrafotara. Naiz ta Iñakik esaten uzten honitza laburtu asko. Dena den saiakera egin dut, naiz eta jakitu naiz kanpoan laga dudala ia gehiena, bale? 1985 urtetik aurrera Iñaki aritu izan da erakunde zein enpresa ugaritan. Besteak beste, Eresoinkan, bikoizketa programazioko arduradun gisa, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, akademiko gisa, Euskal Ikusentzuneko eskoile burujabeen elkartean, Ibaian, lehendakari gisa, eta Irusoinen, zuzendari nagusi gisa. Era berean, parte hartu izan du ekoizle eta ekoizle exekutibo lanetan, ekoizpen ugaritan. Batzuk aipatzearren, Loreak, Urte berri on amona, 80 egunean, Aupa Etxebeste eta The Dragon House. Ez nuke gehiago luzatu naiz eta kurrikulunak askoz gehiagorako ematen duen. Iñaki, zuri pasetan dut hitza. Eskerrik asko. Bueno, monerako prestatzen hasi nintzenia, pixka bat, nire hitzalditxo hau, ordu erdiko hau, pentsatzen nuen etzidala denborarik eman ordu erdin, Leireri gertatu zaion bezala, baina Leire eta Usoak da, esan behar nuen guztia zapaldu didazue. Orduan behar bada ordu erdi hau 3 ordu eta erdi iruituko zaizkit. Alare, bueno, naiz eta ia guztia esan duten, saiatuko naiz beste ikuspegi batetik gauzak ere azaltzen. Eta bukaera alderako utziko dugu pixka bat Loreaken kasuaren komunikazio arlo hori pixka bat lantzeko. Ikusentzunezkoaz hitz egiten dugunean, atentzio gehien ditu didan esaldia izan da gaurko jardunaldi honen leloa, ezta? Atera bidea, ezta? Egingo dugu ikusentzunezko eduki bat eta nondik aterako dugu. Horlen, Usoak desente azpimarratu du nire iritzian aurrez pentsatu beharra dago hori. Gidoi bat prestatzen egenean, berdin zaiz ze edukitarako, berdin ze kanal bitartez zabaltzeko, telebistaz, online, zinemagintzarako, korporatiboetarako, berdin zaiz zertarako, aurrez pentsatu behar dugu norengana zuzendu nahi dugun hori. Gainera, baldintza bete behar ezinbesteko badaukagulako beti dela, nola ordainduko dugun hori kostatuko zaiguna, alegia, nondi finantziatuko dugun. Eta gure arlo hontan, kanal guztietan, finantziazioa neurri handi batean, eta kasu batzuetan erabat, da salmenta. Gure produktu horren salmenta hori da, gure produktu hori finantziatzeko bide gehienetan edo askotan bakarra edo nagusia. Hortaz, ideia badugunean, ideia hori garatzen hasten garenean pentsatu behar dugu zein publikora zuzendu behar dugun. Bueno, batetik lehenengo ze merkatura, telebistarako den, telebistarako baldin bada entretenimenduko eduki bat izango da, edo fikziozko bat izango da, lehiaketa bat, animaziozko lan bat, ze publikora zuzendu nahi dugun, telebista hortako parrilla aztertu beharko dugu, parrilla bakoitzean telebista batek dauzkan gabezi horiek aztertu beharko ditugu, alegia aurrez merkatua aztertu behar dugu. Zen gure eduki hori finantzatzeko modu bakarra izango da bezero batek erosten digulako edo hainbat finantziazio iturri topatzeko gai garelako
gure produktu hori egin ahal izateko. Hortaz, beti pentsatu behar dugu zein dan bezeroa eta ze behar dauzkan bezero horrek. Badakit honek xarma gutxi duela, horrela pentsatuta behar bada, baina azkenean zinean baldin bagaude eta buruan baldin badaukagu inoiz egin den proposamen artiena egin nahi degula ere, nik uste horrela pentsatu behar degula. Zen pentsatu beharko duzu zure bezeroak zinemaldiak izan daitezkela, edota behar bada arte izan daitekela bezero potentzial bat, hasi behartzea sorkuntzaren unetik pentsatzen ze merkatura zoazen. Eta horrez ondorioa dauka, nire iritzian horren ondorioa da taldean lan egin behar dezula, eta talde hortan euki behar dezula jendea oso ona dela sorkuntzan, baina oso ona dela baita ere salmentan, oso ona dela baita ere finantziazio iturria bilatzen, ekoizpena zaigea, orduan, espezializazio ezberdinetan adituak diren jendea beharko dugu. Eta norbeak bakarka oso gutxi egin dezake, oso gutxi. Eta taldean ere nahiko lan. Hortaz, niretzat oso garbi dago aipatu dizu dana, eta gero lehen usoak aipatu duen bezala, eta zuek inorrek baino hobeto dakizuen bezala, bezero potentzial da merkatu potentzial ezberdinak daude, gero eta gehiago, zorionez. Zoritxarrez, ia denak Euskaditik kanpo, zoritxarrez ikusentzunezkoetan profesionalak izan nahi badegu, eta Euskadin bizitzen jarraitu nahi badegu, asko zailago eukiko dugu. Gugandik gertuen dagoen merkatuan bezero gehienak Madrilen daude, Katalunian ere badaude batzuk, baina Euskadin askoz gutxiago. Eta horrek suposatzen du, bestalde, Madrid edo Bartzelona ere ez da hain urruti, esan dizut, egun berean joan eta etorri zailezke, hori ere ez da beste munduko zailtasun bat, baina bideo horiek ere beti buruan euki behar dituzue, zeren zuek proposamen bat egingo badezue, Euskadin eukiko dituzuen oski bezero potentzial batzuk, baina gehienak esaten nuen bezala Euskaditik kanpoa egongo dira. Hortik hasi eta, komentatu nahi nizuen, hain zuzen, leheno aipatu den bezala, bezeroak zeintzuk izango diren garbi euki behar degula, gero eta gehiago baita ere, eta behar bada zuek ere espezializazio hortan pentsatzeko aukera, nik uste dut interesgarria izatekeela, gero eta gehiago baliabide askoz ere espezializatuagoak daude merkatuan, eta merkatuaren ezaguera hori edukitzeko, ezta? Orain gero eta gehiago hitz egiten entzuten da, big datari buruz, eta tendentziak nondik nora doazen, merkatua ezagutzeko alegia, badauzkagu gero eta tresna gehiago, eta gero eta interesgarriagoak dira, bai online, eta bai telebistak, eta bai, alegia, merkatuaren analizi horiek gero eta sakonagoak eta hobeak egiten hasi dira enpresak, eta gure bezero izango diren horiek horren inguruko interesa handia dute. Alegia, guk proiektu bat lantzen degunean eta eraman behar degunean bezero potentzial bati aldegun neurrian ere analizi hori egina eta proiektuan bertan edukitzea interesgarria izango litzateke. Gero, hau pentsatzen dut badakizuela, baina segunda ze merkatutara joango gean, bezeroak erosiko du gure edukia eta beretzat izango da betirako, gurea izango da sortzaile bezala tokatzen zaizkigun eskubideak, legeak onartzen dizkigun horiek, baina guk ja produktu horrekin ez dugu negozio egiteko aukerarik izango. Normalean telebistarako lan egiten denean horrela, baldintza horietan lan egiten da, bai entretenimentuan eta bai fikzioan ere. Badakizue, zinemagintzan ez, zinemagintzan, saldu ditzakezu eskubide asko, askotan egia esan, finantziazioa lortu alizateko behartuta zaude, edukiaren eskubide importante batzuk saltzera, merkatu ezberdinetan eta esplotazio lehio ezberdinetan, baina batzutan geratzen dira urte jakin batzun ondoren, berriz zuregana bueltatu daitezke, ezta? Baina hor kasuistika bada oso ezberdina. Eta gero, zesanik ez, sortzen ari diren merkatu berri guzti horiek, ez? Bai online konsumitzen diren hainbat eta hainbat edukietan,
luzeak, sailak, eta bar, baino baita ere beste mota batzutako edukietan, formakuntzako edukiak gero eta gehiago behar dira, korporatiboek eta erakunde publikoek ere, pixkanaka pausoak ematen ari dira, eta beraien kanal online propioak, beraien edukiekin erekitzen ari dira. Zuek seguru ni baino beto ezagutzen dituzuela, gaur egun zenbat kanalen bitartez eta zen mota ezberdinetako edukiak dauden sarean. Gertatzen dena da, hortatik bizi nahi badezue, horren atzean ze diru dagoen pentsatzera kondenatuta zaudetela. Gauza askotan maitemintzen gea ze guai den eduki bat, baino hortik ez dugu sosik aterako, alegia ez badaukagu atzean, itatxo da amatxo kriston subentzioarekin edo markesa ez bada gure gurasoren bat, soldata bat behar badegu hilero, pentsatu behar dugu zenbat diru eduki dezakegun atzean. Eta gero hasieran esan dizuedana, nire ustez oso importantea da. Egon daitezke proiektuak eta hori ja norberaren ekintzaileetasunaren arabera izango da, ez da, baino sorkuntzan oso espezializatuta daudenak. Hor daukazue, unibertsitate honetatik oso gertu dagoen Moriartyren kasua adibidez, baina Moriarty Euskadin eredua da, baina Madrilen eta beste merkatuetan Moriarty asko daude, badaude lantalde asko sorkuntzan espezializatuta daudenak. Eta formatuak asmatzen dituztenak, formatuak asmatu eta saltzen dizkietenak telebistei edo eta saltzen dizkietenak ekoizleei, nolabait badaude noski ekoizleak, sortzaileak barruan dauzkatenak, alegia kontratatuta dauzkatenak, baina horrek ez dukentzen beste kanpoko sortzaile batzui ere enkarguak egitea. Telebistek ere eskatzen dizkiete ideiak bai sortzaile talde hauei, bai ekoizleei, ideiaen beharra ikaragarria dago, formatuen beharra ikaragarria dago. Telebistetan, beste kanal batzutan, zinemagintzan, eta, gauza bada, zuek sorkuntzaren ikuspegitik edo zuen afizioagatik nahi dezuela finantziatu, zuek oso gustoko duzuen zerbait, eta orduan, ez zaizue hainbeste inporta merkatuak zer eskatzen duen, aukera bilatzen dezuelako zirrikito txikiren batetik zuen lan hori finantziatzeko, baina nire ustez hortatik bizitzea, desde luego, oso zaila da. Ikaragarrizko talentua baldin badaukazue, eta ez dut zetz esaten, agian lortuko dezuen, baina normalean nik ezagutzen ditudan kaso guztietan, eta ni ere hor barne sartzen naiz, desde luego talentu handirik ez daukagunek denetik egin behar dugu. Eta batzutan, tokatuko zaizu ikaragarri gustora egingo dezun zerbait, baina beste batzutan, hala beharrez, eta soldata behar dezulako egingo duzun zerbait. Eta nik ezagutzen duten jende gehiena horretan ari da. Egin ditzake proposamen artistiko oso artiak bere afizioa hori delako, baina bihar gutarraken lanean ari da, operadore bezala edo realizadore bezala, tokatzen zaiona. Eta kompatibilizatu behar dituz horiek. Eta aitzi ari gehagu zerbitzuak eskaintzen, ez dakit hori pospoa egiten, eta bihar soinuztatzen lan bat iristen zaigu, eta kontxo, lortu dugu bide horretan finantziatzea gure hurrengo luzea. Hemen denetik egin beharra dago. Eta egon behar dugu vigilatzen gainea, onlineen badirudi, gero eta garatuagoa dagoen merkatu horretan, monetizazio famoso hori benetan gertatzen ari dela, eta gainean egon behar dugu baita ere beste hainbat merkatutan, zen bestela ni oso zarra naiz, baino jubilatzeko gero eta gehiago falta zait. Orduan, vigilante egon behar dugu beti. Garren nagusiak indu, kontuatu, ez zen gaztentzat txiste bat, ez dute ulertuko. Segur ez dutela ulertu. Ez dakit zerbait astu zaidan. Hortik aurrera, ez dakit, gero galderetan, abrasatu, galdetu nahi duzuen guztia. Dakidana erantzungo dizuet. Eta, pasako naiz, gu azken urteetan, batez ere ezagunak engea euskeraz pelikulak egiten hasi gehalako, ez da? Guk egin genuen lehenengo pelikula Irusoin bezala, izan zen 1989an, Karramarro Uhartea, animazioko pelikula bat. Por cierto, seguru zuetako gutxik ikusiko zen utela, naiz eta denetik ikusten dezuen. Eleno Usoak asko gustatu zen nola esan duen azkenean,
batez ere euskeraz eta euskadin ari genean, gu gehala gure publiko potentziala handiena. Eta zoritxarrez gertatzen zaigu, naiz eta pelikulak euskeraz egin, eta naiz eta kasu askotan, nik uste dut, proportzionalki kasu askotan, arrakasta eukitzen ari diren, gero eta gehiago, oraindik gure merkatu peto euskaldun ontatik oso urrun gaudela. Behar bada proposamenak artiegiak direlako, zeren euskaldunan nik uste dut euskaldunei komertzialtasuna gustatzen zaigula gainontzeko guztiai bezalaxe. Hemen badirudi gu, ez dakit, guaiagoak gerala beste honor baino, baina ikusten dugu egunero ez gustatzen zaizkigu, gainontzeko guztiai gustatzen zaizkien gauza berdinak. Telecinco eta 8 apellidos vascos eta proposamen eta Bertin Osborne. Badakizue, Euskadin Bertin Osbornek ere exito handiena duela hemen estadu guztien. Así que hemengo emakumei buruz ere esaten du zerbait horri. Baina, emakumeak bakarrik ikusten dago hori, ala? Batez ere, bai, bueno, zagit nahi audientzietan adituek hori esan didate. Bai. Provokazio bezala botatzen dute, baina, bueno, izango dugu horri buruz. Ez jarraitzen programia hortan ezin dutzute diskutiru. Nik datuak irakurri ditut eta horrela esan didate. Bale, izten du hor. Bai. Ez, bueno, euskerazko zinema gintzara bueltatuz, Karramaru Artearekin hasi ginen, beste 3 luze egin genituen koproduzioan Dibulitunekin, Karramaru Artea lotura estudioekin egin genuen, eta, bueno, iritsi ziren dokumental batzuk, Moriartirekin elkarlanean hasi ginen, bere lehenengo laburretik hasita. Hitz egiten ari naiz, Pleistozenoaz, gutxi gora bera 2002-2003 urteaz. Eta ondoren, egin genuen gure lehenengo fikziozko pelikula, Aupa Etxebeste, ez dakit alazuetako asko seguru ere ez dezuk, ETBek ematen du noiz behinka bai. Bueno, primizia bezala esango dizuet, ari gehala horren urrengo sekuela prestatzen, eta suerte baldin badaukagu, igual 2017-ako ekarriko degula, Etxebeste familiaren urrengo atala. Eta horren ondoren, egin genitun Moriartirekin ere erdibana 80 egunean, eta baita ere Urte berri ona mona, Telemosionalekna, eta ondoren egin dugu Loreak. 2013an eta 16an gaude. Loreaken kasuan eta pixka bat komunikazioaren inguruan hitz egiteko, gure pelikula guztietan saiatu gea gertatzen dena da, dauzkazun baliabideen arabera egin dezakezu hobeto edo okerrago saiatzen gea hasieratik komunikazioa lantzen, baina horretarako beti profesional bat kontratatzen dugu. Esaten dizuen bezala, gure baliabideen arabera, edo eta freelance bat, edo eta prensa gabinete bat, edo eta komunikazio enpresa bat kontratatzeko gaitasuna baldin badaukagu, bat edo beste hartzen dugu, baina hasieratik hartzen dugu. Pelikulari buruz hasieratik jendeak berriak jaso ditzan. Hasieratik esan nahi du, finantziazioa bilatzen hasten goen momentutik, zeren interesatzen zaigu baita ere, ikusentzunezko merkatuan, edukiaren, izaeraren arabera, gure proiektuaren berri jakiten. Ez ikusentzuleak, baizik eta gure bezero potentzialek. Prensa espezializatuan gure proiektuetaz hitz egiten daitezela, berdin zaite, telebistakoa den, ala zinekoa den. Telebistak dira baita ere zinemagintzan bezero potentziala handienak, finantziazioan gehien lagundu dezaketenak, eta interesatzen zaigu horiek ere gure proiektuaren berri izan dezaten, beste ekoizle batzuk baita ere. Hortaz, lehen momentutik komunikatzen hasi beharra dago. Loreaken kasuan, horrelaxe egin genuen, Loreaken kasuan Kataluniako komunikazio talde bat kontratatu genuen, iruditu zitzaigulako pelikularen izaeraren arabera eskarmentu interesgarriena zuen enpresa zelako, WOW, Work at Weekend izena du, zerbait esan nahi du horrek ere. Eta egia esan oso gustora lan egin dugu beraiekin. Esan beharrik ez dago, pelikula oso ondo joan dela, baina pelikula oso ondo joan da oso modu bitxi batean. Esan dizut oso ondo joan da, baina ez ditu ikusentzulez ikaragarri pila egin, ez Euskadin eta ez estatuan. Baina oso ondo joan da, hain zuzen, izan delako euskerazko lehen pelikula, Donostiako zinemaldiko sekzio ofizialean egontzena 2014an. Eta horren ondorioz, asko gustatu zen, zinemaldietan eta zinefiloa, nire ustez, zinefiloa den jendearen artean.
Horrek ondorioz, eraman gaitu, gure harridurarako, estatuko Goya sarietako pelikula honenerako kategorian horre egotera, hautagai egotera. Hori izan zen guretzat sorpresa ikaragarri bat. Eta seguraski pentsatzen dugu, hau ez dago inoiz jakiterik, baina izan zela neurri handi batean, kategori hortan, pelikularenaren kategoria bakarra uste dela, 4 hautagai daudena. Gainontzeko gehienetan 3 daude. Eta orduan, loreak ikaragarri gustatu zen, baina beste batzun, laugarren opzio bezala egon zen, hainbat kategoria ezberdinetan. Eta musikan lortu zuen, Pascal Gainen musikaren izendapena ere, eta pelikula honena ere. Horrek, eman zigun ere eskaparatean egoteoko aukera, zinemagintzaren inguruko hainbat kritikoekin, eta oso ondo hartu zen pelikula, eta ze kontatu gizuet, eta horren ondorioz bezala, La Isla Minima zela favorito nagusia, ez zituen baldintzak betetzen, eta ezin izan zuen Oskarretako hautagaitzan sartu Espainiako Akademian, eta loreak aukeratu zuten. Eta orduan hor eukidegu esperientzi txiki bat, Championsa jokatzeko. Eta Championsa lehenengo aldiz ikusi dugu gertutik, Estatu Batuetan nola lan egiten duten. Eta Estatu Batuetan enteratu zirenean, estatuan badago beste ezaugarri bat, dela mundu mailan azkenekotakoa da bere pelikula hautagaia hautatzen Oskar sarietarako. Eta horrek suposatzen du, estatuko... Bale, barkatu. Bai, oin esan dezula. Estatuan nola azkenekotakoa den, Oskarretarako jarretzen du, ezta? Nire kulpa da? Ez dakit. Itxita dago. Nire itxita dago. Bueno. Asko molestatzen badu isiltzen naiz. Ez, Oskarretan gertatzen zen hori, ez? Oso epe laburra gendula, hau jakintzen irailanera amaieran, urria, azaroa eta abenduaren 2 aste bakarrik genitun guztian antolatzeko, eta gero ikaragarrizko esperientzia genuenez, imaginatu zaitezkete. Ideiarik ere ez genuen nondik hasi, eta benchmarking egin genuen. Aurretik esperientzia hori izan zuten Panegrako taldearekin egia esan oso ondo portatu ziren gurekin, beraien esperientzia guztia kontatu ziguten, eta saiatu ginen beraien aholkua jarraitzen, eta beraiek egindako guztia errepikatzen, eta bururatzen zaizkigun hobekuntzak sartzen kanpaina guzti horretan. Hoi bai dela era bat, komunikazio lan bat. Hortaz, lehenengo pausua izan zen kontratatzea, 2 public relations, zen ezinbestekoa zen, 2 kontratatzea, 2 enpresa, zirela, 2 pertsona eta bere taldeak, bat Los Angelesen kokatutakoa, eta beste bat Nueva Yorken kokatutakoa. Zen Estatu Batuak zinemagintzan 2 mundu horiek, gero badaude beste mundu asko, baina batez ere 2 mundu horiek oso ezberdinak dira, eta asko lantzea komeni da, Los Angeles gehiago noski, baina Nueva Yorken ere badago preskriptore asko. Ezinbesteko baldintza bat betetzea, egia esan sorte bat izan zen, gure salmenta, nazioarteko salmentak daramatzan enpresak, Film Factory, katalan batzuk direla, lortu zuen berehala Estatu Batuetako banatzaile bat, eta hori da, hori gabe ezin dezu ezer egin, karrera horretan, eta berehala lortu zuen, hau zeon kokatuta, baina esperientzi oso luzea zeukan, hain zuzen kategoria hontan beste hainbat pelikula aurreko urteetan eman zitulako, oain jahun nahi da, ez? Ez dakit entzuten da, no? Bai, ez, kopistu da, entzuten da? Bai, atzekoa baita? Igual da Sarata joan dela torratik. Bale. Ogian horregatik da. Esaten ari nintzena, 2 public relations hauek kontratatu genituen, eta 2 pertsona hauek emakumeak zirela, biak, por cierto. Adituak ziren aurreko urtetan, iaz, 2015ko Oskar sarian, kategoria honetan, alegia inglesa ez ezten pelikula honenaren sari horretan, irabazi zuelako, berak zeraman pelikula, zela poloniarra, Ida pelikula, eta hauek
pertsona hauek oso adituak direnak, oso espezializatuta daudenak, ikuste dezue, kategoria jakin batzutan aurkezten diren pelikulak lantzen dituzte soilik, eta gainera atzera botatzen dituzte pelikula asko, eta gurea onartu zutenean, guretzat izan zen lapera, ez? Eta, bideo hori egin genuen, beraiek esaten ziguten guztia aliketakunena egiten, baina batez ere da akademikoak direnez, estatu batuetan, beraien bozka ematen dutenak, estatu guztietan bezala, azkenean, estatu bakoitzeko sariak berdin funtzionatzen dute, akademikoak dira bozkatzen dutenak beraien iritzian kategorion bakoitzera zein den pelikula honena, estatu batuetan berdin da, bakarrikan ikaragarrizko kontrola ematen dela, akademikoen bozken inguruan, emanaldi bakoitzean esklusiban dira akademikoentzat, naiz eta prensako batzuentzat ere egin daitezken emanaldi horiek batez ere akademikoentzat dira esklusiban, eta kontrolatzen da zeintzuk diren emanaldi bakoitzera sartzen diren akademikoak, ezinbestean akademiko karneta eta eduki behar dute, eta gaina ezinbestean bozka eman behar dute, eta guzti horren kontrola handi bat dago. Eta, ibilbidea horrela izan zen, eman genitun desente, paraleloan estreinaldiak iriz-iri egin ziren, pelikularenak, noski, han badakizue jatorrizko bertsioa eta azpidatziekin eman zela. Eta, iritsi ginen, ateraino iritsi ginen, eta egia esan, esperientzia, ikaragarri, interesgarria, ona eta polita izan zen, zuzendariak eta Xabier Berzosa ekoizlea ere han izan ziren 10 egunez, akademikoi eta gustatzen zaie ere egileekin egotea, eta elkarrizketa mantentzea, eta bar. Eta, hori izan zen pixka bat esperientzia, baina ikusten dezuenez, azkenean antolatu ziren emanaldi guztietan, bi public relations hauen bitartez, ikaragarrizko inbertsioa egin behar izan zen baita ere hango edabideetan, akademikoek gonbidatzen joateko ikustera, zeren ez da erresa, ikaragarrizko aukera pila dauzkate joateko, jarri behar dizkiezu baldintza batzuk ikaragarri interesgarriak areto jakin batzuetara joateko, eta guzti hori erlazio publikoen bitartez lortzen den zerbait da, ezta? Hori bi hitzetan gero galdetuko diazuen nahi dezuena, gure esperientzia hortan, zemoz guazen boraz? 5 minutu. Eta egia esan, ez dakit apuntatutan euskango zago, nik ustetia dena esan dizu edala. Orain esku artean haundilarekin gabiltza, gure hurrengo luzemetraia, espero duguna 2017ko egongo dela, espero duguna ez 2017ko egon behar du bai ala bai. Eta, horrekin seguru Oskarra irabaziko dugula, dudaik gabe. Eta ez dut uste beste zeraztu zaidanik, nik uste errekerorako denbora gehiago eukiko dugula. Iñaki bai ingo nahona da, aprobetxetan igual galdera bat. Bota. Oin komentau dozu, estatu batuetan, Oskarretara joatia eta suposatzen dut, postasun handia izango zala, eta behin hori dana barneratuta eta esatez ginen denpora gutxian egin behar izan ginen dana, nik bai galdetuko notzun esan duzula, ez? Hori bai apur bada komunikazio arloari dagokion lana, ez? Komunikazio arloari dagokion lan horretan burua uste handiena ero segundako zein izan zen? Prozesu, Oskarretako prozesu horretan ero, zein da zailtasun burua uste handiena eman dut duena? Beti burua uste handiena nire ikuspegitik dirua lortzea da. Ez oso romantikoa izatea, baina azkenean diru pila kostatzen da, indegun guzti hori. Eta ez daukazu, dirurik. Eta orduan, diru iturri horiek bilatzea, suertea izan dugu, loreak bideo honetan, Netflixei saldu diogu. Netflixek erosi ditu loreaken eskubideak mundu osorako. Alucinantea, ez? Eta, horri esker, eta estatu batuetako banaketari esker, eta lortu izan dugu diru hori, baina ez badukazu dirurik ezin dezu ezer egin. Borondate ikaragarri honekiko dezu, baina ezin dezu ezer egin. Orduan, hori askotan da gogoeta teoriko bezala gertatzen dena lehen usoak aipatu dituen ejemplu batzuk jarraituz, ez? Askotan hemen nik bai aretoetako programatzaile, banatzaile, sektoreko jende askorekin komentatzen duguna. Ez duk imaginatu sortea daukazula eta zure lagun bat estatu batuetako badauka zu eta ekartzen zaitu, ez dakit, kriston arrakasta izan duen pelikula bat, inkluso estatu batuetan kriston arrakasta izan duen pelikula bat eta jartzen dizu zure eskutan. Eta zuk ez daukazu dirurik.
eta ikaragarrizko arrakasta eduki du. Bueno, hasi beharko zea pentsatzen, pelikula hori nola egiten dezun ezagun estatuan, edo zure merkatu hortan. Eta hori ezagun egite horrek, suposatzen du, ikaragarrizko inbertsio bat. Ikaragarrizko inbertsio bat. Eta gainea, ez daukazuna ere, inondik inora ziur berreskuratuko dezunik. Orduan, naiz eta eduki hit bat, eskuartean, kriston dirupila behar dezu. Hit bat edukita. Eduki gabe, asko zailagoa. Eta badakigu publikora iristea, badakigu tresna berria daudela, badakigu ikaragarrizko zailtasuna daudela, gauza viralak egiteko, mugikorren bitartez, ordenagailuan bitartez, mila modutara. Baina badakigu gero eta mezu gehiago daudela eta gero eta zailagoa dela zurea ezberdintzea. Orduan oso zaila da. Eta horregatik behar dituzu aliatu potenteak. Horregatik Antena 3 eta Tele5 dira, beraien antena horiek erabiliz, lortzen dutena behintzat mundu guztira iristea. Eta ez da berdina Televisión Española edo ETV egotea, baina horiek gabe jai daukazu. Ez dakit erantzun dizudan, bai. Nik kafi hartu baino lehen hau, aprobetxetan mikrua parien dauketela beste galdera baten bihotzut, bale? Eta nila, guztau jat, aipamen txiki bat entozu, eta nila alderdi akademikora ekarrita, taldean lan egin beharra dago, nik hori apunta dut, taldean lan egin beharra dago. Hemen parien daukegun ikasleak, normalien, 4 urtetan zier egiten dago talde lan pila bat, baina joera da, eta askok, naiz eta gutxi batzuk kontrakua eskatzen dauen, askok komodo sentitzen die, kursuan zehar lehenengo mailatik sortu dauen talde horretan, gustora sentitzen dien talde horretan, lehenengo mailatik 4. erarte mantentzeko. Zuk ikusita lan esperientziak zer esaten dauen talde lanaren inguruan, zer gomendatuko zinun hemen parian daukagun ikasleai? Nik ulertzen dut, nik ikaslea izan naiz eta ulertzen dut, ez, tendentzia hori izatea. Azkenean taldetik lagun ezberdin, gertatzen da, ez? El roce alce el cariño eta hori, ez da? Baina txip profesionala jarri behar dezunean, eta zuek iristen aizeate, momentu hortara, hotzago eta kalkuladoreago eta operatiboago eta eraginkorrago izatera kondenatuta zaude. Osea, ez hain gustoko dezun norbaitekin, ez zaizulako hain ondo erortzen edo ez daki zergatik, egin behar dezulan, bai ala bai, eta behozit aldetan bezala, ez? Betiko ejemploa, futbola edo berdintzait beste dozen arlo. Ez zaizu hain ondo erortzen, ez daki zer, baina norbeak bere lana beste batekin ondo txertatzen badu, osea, taldean, eta beti jende ezberdinarekin gainea aberastu egiten zaitu. Naiz eta igual batekin poteak erresago edo gustorago hartuko dituzun, edo afaltzera gehatuko zean, ala ez. Alik eta malguen izan beharko dezute, bai ala bai, lan egin nahi badezue. Eta, hori da de kajon, baina nik uste badakitela, gertatzen dena da, exigentzi maila, bizitzak erakusten dizu, ez? Osea, hemen, eta eukiko dituzute jefe batzuk, eroriko zaizkizue superondo danak, seguro, Osea, eukiko dituzute lankide batzuk ere danak supermajoak. Bizitza bakizu ez tala horrela, osea, bakizu ez. Gazteak dira, baina badakite. Apunta Iñaki den gomendioa. Itxiko honetan, kanpuen pasilloen sartu garen mai aldamenean, pasillo horretan egongo da kafia eta zerbait jaiteko aukera, bale? 11:00 berriro elkartuko gare. Bertín, como toca las pelotas,